medija, nema klubova, nema izdavača. U stvari nema ničega što bi učinilo da domaća rock scena oživi. Ničega što bi zaista pokazalo koliko dobrih, odličnih bendova Srbija ima. No nećemo ovoga puta pričati o tome. Ovom prilikom vam predstavljamo sjajne muzičare koji su retko prisutni u medijima, a imaju mnogo toga, pre svega da pokažu i kažu. Ajde zato da ovog puta pričamo koji su problemi unutar naše scene, koje greške čine bendovi i ljudi oko njih koji nekada pomažu, ali i svesno odmažu revitalizaciji srpske rock scene. Već 10 godina grupa Consecration, bez velike histerije, skromno i odlučno postoji i radi. U posljednje vreme čini i osnove srpske rock scene. Sve što je postigao band Consecration, a postigao je da se njihovo ime izgovara sa poštovanjem, iako zaslužuje više, band je postigao sam, zahvaljujući upornosti i neodustajanjem od početnih ideja. 10 godina nije malo kada se bavite nečim kreativnim. Godine uloženog rada i truda ne može vam niko oduzeti, a u državi gde je uspeh diskutabilan nemoguće je i govoriti o pravim vrednostima. Međutim, važno je to što ovaj bend ne želi da prestane da iznova dokazuje kako se može napredovati iako sve oko vas tapka u mestu. Koje su to greške koje prave pripadnici domaće rock scene? Treba da se desi neke promene unutar pojedinaca, to je baš bendova. Pošto postoje razlike između autorskih bendova koji su napravili svoje pesme i onda gledaju da sviraju sa bendom, što probamo naravno posle uživo da bi prezentovali taj svoj materijal i vide kako je to prihvaćeno. A postoje razlike, znači, s druge strane, bendovi koji nemaju jasnu predstavu šta bi svirali, ali kao dopadne se ta ideja benda i kao ajde onda napravimo bend pa da sviramo bilo šta. Sad je to već postalo malo možda čak i pomodarstvo. Svako kupi gitaru, ajde sviramo malo Iron Maiden, malo Kerber, malo šta ja znam, sad ko šta već voli. I odmah za mjesec dana prva svirka. Naravno doći će gomila drugara iz škole ili šta god, super. Ali to nije bavljenje muzikom, to je hobi. A bendovi koji se bave autorskom muzikom u Srbiji, mislim da poodavno već imaju neku krizu identiteta. A po unutrašnjosti toliko bendova dobrih ima, ali jednostavno nisu u Beogradu i nisu toliko medijski propraćeni i mislim da je šteta. U odnosu na neke koji su po meni previše zastupljeni, svaka čast, ali po meni to nije toliki kvalitet koliko se to nešto medijski gura. Mislim da bi bendovi trebalo se drže više zajedno, da pomažu jedni druge, da se pravi što više zajedničkih svirki, da recimo publika jednog benda čuje za neki drugi bend koji inače nikad ne bi čulo i tako dalje. Znači postoji mnogo mogućnosti i opcija, ali jednostavno to neko odsustvo zajedništva mislim da pravi najveći problem. Mislim da je mnogo lakše bilo kad bi svi bendovi koji se iz ljubavi bave time, odnosno i profesionalno, shvatili da smo svi na istom, znači publika jedna bira ono što se sviđa, sad naravno kad se bendovi ujedine i publika će da dođe to da podrži, znači publika to osjeti. Prvi album jeste bio na engleskom i ove pesme koje su snimljene za drugi album isto su bile prvobitno na engleskom. U principu mislim da je Danilo hteo više da se približi nekom domaćem tržištu, ali ne u nekom marketinškom smislu, nego jednostavno da se osjeti da smo mi ipak bend odavde, koji cilja daleko, koji ima velike planove. Za muziku kakvu mi sviramo, možda strancima nije toliko bitno na kojem jeziku, a našim je mnogo bitnije. Onda je možda zanimljivije tako, lakše nama, njima je lepše, a strancima možda bude malo egzotičnije kao šta je sad ovo. Za srpsko izdavaštvo se više ne može reći da je u krizi. Ono ni ne postoji. U Hrvatskoj to već nije slučaj. Interesovanje hrvatskih izdavača za rock muziku je sve veće, a uslovi daleko bolji. Neretko upravo hrvatski izdavači izdaju albume naših autora. To se dešava i sa drugim albumom grupe Consecration, koji priprema za izdavanje hrvatski Ginger Records. Ne želim ništa da vređam srpske izdavače, ali jednostavno nama je ponuđeno ono što nam se dopalo, na kraju smo pristali,
album će biti izdat za Ginger Records, hrvatski label. Daleko su otvoreniji za saradnju i generalno znači neke mogućnosti koje se pružaju bendu su daleko veće i daleko bolje. Onda u aprilu će biti neke promocije po Hrvatskoj, a onda dalje i po Sloveniji, a nadamo se onda kasnije i već neka zapadna Evropa. Eto, ukinuli su nam vize, pa će ljudi bar moći da idu da sviraju, da pokažu šta znaju, ako već nemaju neki label koji stoji iza toga. Mislim da ta barijera neke nacionalne i verske netrpeljivosti je davno srušena, što se tiče ljudi koji se bave muzikom i neke underground publike i tako dalje. I mi smo sami ugostili nekoliko hrvatskih bendova, naših prijatelja, i to je sve jako lepo prošlo. Oni su svi sjajni muzičari, znači održali su ovde odlične koncerte i mislim da je bilo jako lepo prihvaćeno. XU i dalje postoji duhom kod novih, mlađih bendova i da ljudi vrlo brzo zaboravljaju te neke strahote rata koje su bile i da se ipak gleda u budućnost i da se gradi nešto novo i bolje. Za njih